السلام عليكم TV ballum gandava emha faratka marhaba bennawan algon yasit rashid tibe furna mewagutu me badal kolli kaftal madawaliga migbawa rasmiyat wagutun gena cinema mirasmiya sharifiko devani rasul jumhuriya ge nab al ustaz hussein muhammad latif mi hasabangal men tibe furna hame mirasmiyat wagutun gena stena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Raisa Jumhuriyage Nab, Al-Ustaz Hussein Muhammad Latif, Rayatunga Majalihuge, Madavali Dairage, Izzat member Muhammad Shamiz, Minister of State for Construction, Housing and Infrastructure, Ismail Hamid, MTCC Deputy Managing Director, Muhammad Jamshid, Gafta Madavali Council Rais Fiaz Hassan, Council Memberu, WDC ge memberu, adi mihafla wadaganti bevi Madavalige lobbevetirayitum. Gafta Madavali Bing Hikuma, Gordon Himayai Kudumge Mashruge Amali Masake Feshmataka, mi beve Hasa Haflaya, Madhabadanama. Kirit Guruanuge Barakatung, Mijasa Fatava Devi, Ashat Yala Niza. Mihaflati Befurunang Hushahala Deni, Alugadu, Council Officer Fatmat Najiba. Miyadu Alugadu me Fahaga Kurani, Madavalige Rayitung, Wada Bodu Huafene, Hagi Gatakawa, Ufa Veriduahe. Madavalige Bing Hikumuge, Amali Maseke Fasha, Bohia Wahikamang Edamunda, Etar Rayitunge, Ummiduga, Kulajeheduas. Mikamunga sababung hamagambes eta rayetunna ufa verikama hing hamajehun libenikama adi rashang ituru taraggi awmavves mikamunga sababum magu fahiwane kamuga alugaduga bulukura mi mashru wujuda genaw mattaka alugadu hitun emme burako masakke koddevvi effarataki madavali dairage izzatter majlis member egatun alugadu waran adab verikamayiku haflaga baverina muhatab kurawwa eche vidaluma mi fursataruwani madav rayitunge majli hoge madavali dairage izzatter member muhammad shamiza. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين دبهراج عزت رئيس الجمهورية جناب أستاذ حسين محمد لطيف Housing Ministry State Minister Ismail Hamid MTCC Deputy MD Algunah Jamshid Adi Ministry MTCC Faratum Madan Tibevi Econfudig Mehabe Furu Adi Alunmeng Ebayakataka
එම උෆාවා අලුන්ගේ රසුගේ ලොබති රයිතු अस्सलाम अलैकुम आदे मियदकी तारीखी दुआ है मियदकी उफावरी दुआ है मियदकी मेगे तिरीस फस्सहर कुरेगा मिरशुगे रयतु देकबुंदिया हुवफें हकीकतक उमट्टक एगे कुलवर फेनिगेंदा हकीकी मानाग एकम फेनिगेंदा दुवस आदे वरगिन तकलीफेग मिरशुगे रयतुन तके उलेफी गिन दुवस्तके කොම්මේ ගේබිසියෙක් එතන් ආයිලා දිරියුළුමුන් මඩවැලියේ ඉච්තබායි ෆේරම්මනි බේලිෆා ආයිලි ගුළුන්ත වඩි කුඩවෙෆා ඒ හාලතුගේ ඒ ගිලම්වැරි කමුග එත සර්කාරේ ෆහලලා ගොස්සි එහෙන්නමස් ඒ සර්කාර තකුන් මඩවැලියේ රයියතුගේ අඩු අහාෆකඩේ එහෙන්නමස් माइक अल्लाह इरादा फ्लैग देहास तेवी सोनाहरु राज्य उदरे हम फेनिगे दिया रईस डॉक्टर मोहम्मद मोइज के वेलकम मेवणी एकं कुरमट्टक वौतके वेवडा एवगुत वौतक हगीगी कुल जसवम एकम मि फुर्सतुगा दिवे राज्य की इज्जत रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज हितुगे इखलास तेर कमायक बिरशुगे लोबती रयतुगे फरातुन्ना अलगनुगा अमिले नमगा शुक्र दड्डव शक्के वेसने अलमेन्ना तरक्की केनेवेनी अलमेन्गे अमलवेस ए तरक्कीगे फहतुगे देमिहुरगे ए तरक्की होदन अलगन्मे मसके कुरमु अलमेन गबोद करंजे एन हगीगे बय रिजुगे देवनी वेस मसके कोग्गे गेगे निदंगो वेगेन्नो එහෙම අලුත්ෙන් රසුගේ තරගියට්ටක එක්වරිකම එබෑවන්තකමකි වර මුහිම්මුකමේ අලුත්ෙන් සරකාරතකුන් කුරා මසෙක්කයි එම්මේ ෆොරිය මමානාගේ බලයගන්නන් එබජෙහෙ එහෙ නෝනියා අලුත්ෙන් අබදස්ති බේනි එම්මේ ෆාතුන් තරගිවා රශික්ගේ ගොතුගා අලුත්ගේ උම්මේද කුරණි මඩවේලිගේ රයියතු මාජීවේ දිය කන්දත හඳන්නත්තලා කොරිමගුග මඩවේලිගේ තරග්ගේගේ මගුග එම්මේ කුරී සෆා නොකුබෙ මි තරග්ගේ මඩවිය ගෙඩස්තිරම අන්නම් ඔ ජේරතක මි තරග්ගේගේ වස්බීරුකම් දක්කා දෙනු ශක්කනේ අල්මෙන් එකක අනෙකක සියාසී ඛියාලු තෆාත්විකම් වියස් තරග්ගිය ඛියාලු තෆාත්වගේ නුවාන රෂද් ලිබේ කන්දතක ෆොරගස් දීගේ නුවාන එහෙන්කම අලුගඩු තිය එම්මහා ලොබති රයිතුන්නම් මේ දණ්ඩවාදී කුරියන් ඔයි ඔති වර මුහිම් දේ ඉන්තිඛාබේ ए दे इंतखाबुगा मिर तरक्की कुरमट्टक पीएनसी के कैंडिडेट उन्ना वोट देवो आदे अलमे के कुरमती के भाई फेन्न नुफेन्न वोट के फेनुमकी मुहिम्मुकमे ए मुहिम्मुकम वनी अलुगन्मेंगे तरक्की अट्टक अलुगन्मे कुड रिसोर्स त हुरे गवमुगे आमदनी बोडु हरदे वेस्ट वेगे बदे नुफेन्नकम वाणम फेन्नकम वाणम रयतुंगे उम्रानी तरक्की इफासा अलुगन्मेंड बेगेन दान एकी ररसा एकी प्रोजेक्ट तक ए कमुं एगे मुहिम ए मकसद की फेन्न वोट दिनु अलुगन्मेंड नुवा तसव्वरे विस्रुवादे बयकु मसके कुरिकम गवियस एगे असले एगे हकीकतन्नु आदे अलगुंडु हुट्लालक वेस बेनुमेंडुवे आदे शक्कन्ने अलगुंडु मेगे कोरिगे दक्कमुंगई अबदुवेस मडवेली ओन्ननी राइस ऑफियोगे मेस्कोल मतीगे नो राइस ऑफियोगे मेस्कोल मच्च एरुवी डॉक्टर मोहम्मद मोइज एकम अदिवेस सफर मिरसुगे लोबती रायतुन्ना अलगुंडुगे आमिले नमगा डॉक्टर मोहम्मद मोइज शुक्र दन्ना एबन हम एआई को अलुन फा कोल्ला अलुन कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब कोदेवी बुरा मसके पुल मिकं हकीकत हेदुमट्लक एहंकम एमटिक फानस मिरसुगे रयतुन्ना अलुंडुगा अमिले नमुगा हितुगे इखलास तिरकमा शुक्र दन्ना आदे वारे बेहमुन दातीवे अलुन हम अलुंडुगा वाहक स्कोर कोल्ली वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मिया फ्लागा देंगोती तिया उड़िया बेफलुम वेस इंतजार कुरवा वागुतुकोळु
ಆದೆ ಗಾಫ್ತಾ ಮಡವಲಿ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕುಮ ಗೊಡದೊಂಗ್ ಹಿಮಾಯತ್ ಕುಡುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೈ ಫೆಶು ಎಗತುಂ ಗಾಫ್ತಾ ಮಡವಲಿ ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕುಮ ಗೊಡದೊಂಗ್ ಹಿಮಾಯತ್ ಕುಡುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೈ ಫಟ್ಟವಾ ದೆವ್ವಾಣಿ ದಿವೈ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ರಯೀಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ಅಲ್-ಉಸ್ತಾಸ್ ಹುಸೈನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ಅದಿ ಅರಿಹುಗ ಬಾವೆರಿ ವಡಾಗಣ್ಣವಾಣಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜುಲಿಹುಗೆ ಮಡವಲಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀಸ್ Minister of State for Construction, Housing and Infrastructure, Ismail Hamid, Madavali Council Rais, Fiaz Hassan, at the MTCCಗೆ Deputy Managing Director, Muhammad Jamshid. Ade miha hisabun miyaduge mi ufaweri hafla minimuni huriha befulna ves bajjeveri duhakan eden wassalamu alaikum. Assalamualaikum. Adugo tibe furna mewagutu mege nestini gaftal madabeliga mikuriya gendia bing hikuma gordon himay kurumge mashuge amali maseke feshman mige tu khas rasmiyatu tevira sujumhuriya genab al-Ustaz Hussein Muhammad Latif admige turu mirasmiyatuga madabeli daira ge member ge turung madabeliಗೆ local council ಗೆ ಮೆಂಬರುನ ಅಂಗನುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮಸೈಕುರ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರು ಮಿಸ್ಮಿಯೋನಿ ಪಾರ್ಬಡಾಗಂ ಫ ಆದಿ ಕುರಿಂಗತನುಗೆ ಸರ್ಮೆಂಗ madabeliಗೆ ಇದು ರಸ್ಮಿಯಾದ ತಿಬೆಫುನ ಹಮೆಗೆ ನಸಿಮ್ಗೆ ವಾಹಕದ ನವಾಲಮು ಮಿಹೈ ಸಾಬುನ್ ಕುರುಕೊಲಾನ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.